ka HYC Ribhoi District henin ka singi ga kanai tere gunai lor arjar pusau kali yo ban penskem pura ya ke HYC Killing Unit lapnya ya jing lang balengkot daw 19 Shempang Marsharing uske trika HYC Ribhoi District don lang da iba awareness lamin Vice President ke HYC Ribhoi District samla ban kongdup organizing secretary ka Ribhoi District bat kiwi ki para nong yalam kini lam basya kemat kilong samla bicar lang rupsi kumu presiden ke HYC Killing Unit samla Shanbor Bandara bat Pilos Tariang kum ki vice president samla everlasting lamin kumu general secretary bat kiwi pat kidkot hakane ka unit. Ika pagkakwa ko ng kalong habak lalong kung kidkot ng HYC idon kam manhusia idon kam manong kita tiba adkar dan sugip namat HYC kahikay ka air bisan lu nawi pinta ka HYC kahikay baginde manong habang ilalong kita kidkot ng HYC ngide bandon kita ngide bandon kita kiburu kipodan buram kiburu kin buram yingi haying kasan ka buram yingi ka pur kacat ka buram yingi nasionong ka thaur ka buram yingi kungju ka imlang salang lu ka buram yingi naman balay idon ni kita kajulong ka baba nimpa banyak slow se nangai skmat HYC nakiling gua tak ka buram yingi manong suye ba se dan bati lane dan bakal keluar senang keluar tahu ne utai nimpa banyak slow utai lane dan kajing ya keren lane kajing ya dei lane kajing ya dil kumnor ban di lane ban leben ni kajing reu nimpa banyak slow kita HYC 4% dengan itu ipi lada kisah kem na kamata ka tahu ba jo kajing reu HYC kakulay ban kiklik kakulay ban kikiat kakulay wat ban bill lada kisah kem Henry lada tagopuram sesen Henry lada itu lada yang gilek hitam kibalong ilegal dan kikam kiba ka iblang sana kamla antriang kibiru piyo untuk buat HYC ru kanula antasya kumbalami agini kisni lagat presiden karang ba juga HYC ba Roy Kupar Sindran hakapor priyo mot jong gol ba gol mot we no riwale ko jaga jai bener kasih jai dia kangti mot peran apalo pli hati kesini priyo mot jong ba gol bola penpau ba ka HYC dari lay lane yakin hot joka dari lay gimsha ban yakrong gimsha ban yakrong pisa na kitrok gimsha ban krong ban dawa pisa na nantai lane kino kikam bakta kino salam bala dayo snow HYC immediately kan suspend na kan peksa gila kata kani bagila krishan jo si kumta kino kam ban adkar hoy ni sotho bagi kam hari ini bandang kuno banle lane kuno ban trepan kumta samla dan ba buram yapi raso ban tentu yapi sa sisen loklan bat shirham ban angge smat ni kwa ban yapi haki kam lade haki isu bo fair lade hapo ka district hapo ka CEC ka yami bisa kabar na kamta juga ri ba ka jai benreu bat dei mapi hangne banong ignore dei mapi banong hangne ba pinong kita sipai ke pro jabing ke ban yada ya kasno kathau ban yada ya karibat ka jai benreu ban ngagi skam ni ba ka HYC na po killing ke kinmi kinong yalam hapo ka circle hapo ka district ko hapo ka CEC kini ke jingkerman ke bangi kimi nanti but ayo ya kajing trailer na kapor sa kapor kuntala panpaw ni na di rangpa banyak pengor ba profesional thaw kay mlak salak outang drugs na ka kiat nata natu ka kenja ka khalai ba kuta tater wa ailak bagi ni kedrung apa iso thaw gilongging naman kan sakta hadu kata ya kini gilongging badon ya kini ki nong pendon kam na ni kini gilongging ya kini di muslim dan swab hansop sa sising ka so balong ini long slot long gibesha mit sakmat nakapta kari jaj reu natu kata sing how yelade kom undong yelam tang presiden secretary anai baro bade kin khat HYC pendong yelade kita kinong yelam pakit kli pakit kia ya snong kathau bagi wit tiru ba hakawe pat kesngi kinong kita kinong yelam tang hapo Killing Unit and rate na kinmi an hapo sarpil hapo district ban haka ba kokyo wa saka CEC ru boro kowe te ni ngakit pakit yang ya kana HYC na Killing Unit ba kindang ya roy baru pada dengan tiga bagi jope bagi scam ko baka omane bapinya don kata ka jingus ko jimot para mapi bat ya ka ega bangilak karen so babat ya kata nan ba kanong ka burom ya pi kan kanong burom ya ka HYC tang hapo riboy re ko CEC ki boro kowe utang gini ki keten ni sibon blesi jargo tur syafran sipai HYC na po Killing Unit tur syafran sipai na po ka Ribhoi District bat tuju na CEC blesi